ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kejela Meghalaya hadu menta kadan kumbasan hajar ngut ki breo ki badaya bit ya ke jingpang HIV ne ke jingpang yang kuliah bat ki don pat kumba arspa angut ai ki khulung ki bala ngat ya ke ne ke jingpang lingba ka kmi ki bala don lupa ya ke ne ke jingpang kumta ban pensngo tho shiki pajba nong song snong ka seng samla maulai mauro harengkat ka jinge trailang bat ka Meghalaya AIDS Control Society ha ka sautri ko bunai naiwing arajar arpuwei kala penlong ya ka jing pensngo tho halor ka jing pikir ha ka songkha songman bat ban yada yalade ne ka baya bit ya ka ne ka jingpang ka balong ka wei ne ki sok khliang ka baki kenhon tremon ngobha bat ka sarkaru kumjo ki persang ban yakhun ban penduk jaj ya ka ne ka jingpang lingba ki jing ai jing hikai bat ki jing pen sngo tho sekipai ba nong chong snong nakapor sakapor hagani ka sngi ki program officer ki balami khmat ya ka Meghalaya AIDS Control Society ki bakenthop ya uba Jo M Lanong bat ka kong yada phiralang ria ki balabatai banya sekinong esimbenta kumno ban yada yaladi nagani ka jingpang Kapang ia keren sepang jing songkha soman deh penon kambe do kondo dekat mau pai kata mo kabar pun menengong lingba ke senam bala dulu payunu yang HIV tipin le kumno habugum tapan dekat mau la de pidon kam senam leni pidon kam ban ai senam leni pino senyang ke senam pilek tik tang haki license blood bank ki bala itik penti tikna deka Sarkar mo. Dekat mau bala de pidon kam ban sim senam dan de pidon kam ban ai senam let be think haki tik tang haki license blood bank. What the leiru what num sim senam dan it his nam kidonam angatrai pila jios ngau sipangi professional blood donors. Ki professional blood donors ki dekiba sim pisa. Kiba di the village hospital ni pidon kam ban pha inject ru dekat mau banda shed banda tiu ha yu tu utrnya. Lalu pihak ban pidon kam dojo. Tamu pun sini kun mau bapin pun kami tahu ba usirin cepat temai dan itu ternyata ba temai mo kabasau pat kabong na limba na kami kabala dulu pai nu yang HIV ke sai kon roka kumno ka ya dapat takadaw ka sarkar ka lapin mi ya ka sekolah ba ka man la kilong kami ki barman ki day ban phat test yelade leni phat screen yelade yo HIV but ka sexually transmitted infection Kenapa ladaki hakap tu kepor bagi armad ladaki latip bagi don yunu penyang HIV kinyo pan sumarno brand. Teladaki sumar lede hakap tu kepor bagi tang armad ne ki habdi yunu dowai bagi ong never pin. Tende kiladap di yunu dowai tende kiladap khapa di thai kun niti kunru hapok kan new puar kanta yara new puar kanta ne. Hapok new puar kanta hadin bagi ladap khai tu kun kin pendi yiti kunru do taw never pin ban lat no ban lat thai kun ban yono HIV. Mo Tadi mau bah tang nak itu ki saulat ki saurukom mau pila bunyi nuk dengan HIV tadi itu ki deki jingga dah bukum nopin yada yala dia. Telah kuap lada pi kuapat bantip. Komentasi jingga cang ila dah iban wanam deka ICTC van lada pi kadai ka mobile van mo pila banle phale test. Telah pi kuapat bantip ya ke status lujong HIV status lujong hangno tharai ka jaka ba pi de banle. Ngidon i contain na banta ka jaka Haki PHC, CHC ke hospital ke तरह के तक जगह की खोद कर लड़े पिकवा बनते बेके status जो भी HIV status तो कदाई का integrated counseling and testing center अगर नहीं का जगह फिर इंडलेज नहीं का लड़ा का test जो भी कदाई positive ने negative करने अभी ठीक तंग बत्ती बड़ी दुई counselor इबले ये का test जो भी अर्थात बा कदाई का फिर कम ही बन सियोपिसा कदाई free Pimna kaman siu pisamo. Te what terkan mau man la ki CHC PHC leni ki government hospitals ni don ki private hospitals bagi don ki integrated counseling and testing centers. Ki benda ya ki test HIV. Ka dawai dashen ngila banyo free ngimdan kam bangin bakin haban siu pisa la ni ban na benta ka bai test ni ka bai dawai ki yo bai free of course bai but ya kan ni ka jing sumar ki haban di sherta jing But kadangi kita kajing kata jong dawai hindi dadangi pet but mentangi iba kibriu kiba yo ini kunyang HIV kila dadaki di iyo dawai ti kina kila ban ki em kajing em kaba pura kalong kumbalong kumanga mafi kata kamur baki ki ladaki bam ha kabam kababiang ki em kajing em kabati kina
kaba kila ban sumar da kaba di gidawai tikna kabam kadi ti kilong hi kumanga maphi kimdan kanu kada kashen kaba kinpet i ki ba kidan yu knyang HIV ti sakawai ru kumba mentangi ni suthu ba kikimi ki paru ladaki ladan yu knyang HIV kalong kaba dan kam ha kamta mi kami ba kan khai I klong ha po hospital namar ba hangni kumbai la ong ba ajoy meneru ba ki ayu taw dawai na virapin ba kandi ke penyada na kami si khon ban yo yu knyang HIV ti khandiat ru kan ong shapang kini ki kajing kata jong dawai ya kamet kumbalong ku vaccine ken ki ong ba COVID vaccine ula ban kata kamet jong ki brio lada ki ai vaccine hande kamlong ya barok makan kata ka yo to ban kata kamet jong brio te kalong kumju hi yo udawai ERT ru kalong kumju hi ma Kwaban ban hang ni rupa hani ha jila jong I ha pop Meghalaya dai kilai tili ki district komot ki East Khasi Hills ki East Bat Kubazant Hills la Roy la parwa shithe namar la ki kumbaman la sngi kin don bet kin don be ki kes kumna shine po East Khasi Hills ngila don de ki khatsan spa tam ne yara kumba khatsan spa tam ki balawan register kita ke balawan shikmat ban shim dawai ERT mo ka jui kum po East Bat Kubazant Hills te modla dangi khenpat ngin khenpat hab Meghalaya pro ko ne ngila don kumbasan hajar ngut tam san hajar tam ki brio ki ba imbaut nuk nyang HIV tiki bempat wan pat shikman kidang bun ki bempat wan pat shikman kidang bun ha sakawai ko ban hakal yang ke sexually transmitted infection kalong ko baskul eran ba ban ythuru nomor bakha Meghalaya ka dei number 1 hari India bro koi hakajing pang STI te takadaw kum kini ki jai program ngi le be ban snokti ba kini kinu ki sengru bangin bangwan shmal ban wan ai kini ki awareness knamba phin tip shphangani ke HIV ba phin tip kum no phin yada da yeladi ndai tang yeladi ru wat la de phi yada yeladi tu phila yada ya ki bahing basam ki para marjan ki ba phi asalang ki ba phi yelang mo tes ko werung kaun ban te zakan mau bitik tang ki tu hi ki sau ki sur kurkom Bukum no brio lani ka brio kilab nyo nukne HIV kan mau gitu kilat jingeda skawai rungo kawan ban shopangan putko di program dada ngasothui bakani ka program kalin kotan namar bang ngasot pila kwa no ban hiar semadan ban yele kaino nganong penjrong su inang ni talada pidang kwa su ban tip spang nukne HIV ni pila ban phone number iway not kandainyo udai toll free number hangta ka call center nang thino sepodel hing ladon di bakran hasiru bo di bala ban patai pi spang ka HIV borokoj pang HIV silaban batai tamo lan mentade borokoj ingir apun kam daga smartphone ru ti filaban download jaka app ru bala naka National AIDS Control Organization kadeka nako AIDS app napo Google Play Store filaban download jaka hang taru pinyo lu jaka yaki information jaka chipang HIV batka AIDS mo kumungi don kumentas yang nemo pangi stok tilang baka seng sama malai moron kinunu pram ki kloite ban stok tilang ban aisu gini awarenessaki palba ka kong sana bagi de ki palba bagi de ban tep kumnu new yang HIV mo kumnu sapchang dara deklat tep kumnu sapchang te kumnu ki lat ki jinga dapat ka benong ban separate ki kenthe besnante on mlara nama baka yumo tamba overall ti kala la sanajar tam mut ki balawan chikmat ban register ki bala ART for treatment kan kawain dengi ong songkha songman ki brio ki de mat hakata kurkom ki de ban prongkam do kondom mo kawain dengi kren spong kondom ai jingada na light ligi kita ki jingpang kawain na HIV kabar kan sexually transmitted infection kabalai pan naka dagam pat ko hepatitis flu bat ka unwanted pregnancies makabam pat ko kun bampat report kan aduh mentam pak dan kita wai ki ban yada nang ban yada ka jing bet uni khya Jepang ndai ti kalong ba kide ba kata kai ka ba kide banong pendan kam do kondom si kade kata hi ka song man but ko ba aru long kumyaki kini ki bayo na ki ba dung ki inject ki kide ban pendan kam lo jong syringe ta kabalai ki khulung du ba kimi ki banong ki batista ban di dawai bakin sim ka jing sumar ka ba paka long bakin di bahag dawai na du bakidang armen adu bakin da yo e khulung ba ka ba saw du da ka ba sim bayo asnam na kini ki license buat bangi ong ka duna ka awareness kan ong ka ta na ba
ki awareness program ru ki ba bun ba la kandak kamba dong ka ba kongsan kani ka self stigma ti kani self stigma ti kadi ka wehi na marbangi iba ki dan ki beriuru ki bala register ya di hakini ki treatment center kan tamba ka wei pat yaki ka penlong baki mansu syaka treatment ling wala kitap baki dan yuni piang tamba ki man syakmat syaka treatment ma ki dan ka jing so de aran ya ladi hi mo kadi katai ko ka ba baki beri ki man syaka treatment de si ki namar ba kumbangi iba ka jing ya kani ka jing dan jong ni piang HIV kam khata but ya ka met ka phat jong view kolong suki tamba bun sin hi gini iba bakim kim da bun hi ki ba dan ki dakishan kan infection na kami kon na mga ong fever ada kidi kada wai batik na nadu por bakitap baki arman kalong very minimum baduna bakan bet ki kalong bar ki kalong ru hadian baki ladap kha kila yo ki dawai ti kani ka pindai ki kalong ru ti long kim yo iba long yim yo iba ki dan kanu ka dakasyen kan mentang dan ha Meghalaya po ka aspa tam limba ka STI ka ketur gumbung yang ada ke songka somani mo ka STI pad lada pila sumar haka por babiang nang la ti ban tri je kama nama berkata yang sexually transmitted infection is curable if treated on time ti bobon par ki bio ne ki kensting mo ki perkar be ki lichim dawai hi di dawai hi ki monch kmat kim ne ki doktor ne ki hospital begini pha sumar mo ki symptoms su ki pair na sindang ne we shei mo ne sindang ka pair but ki kan the pair te lada kilap ki kita kisan ne ki dei bram ki bani pha apani doktor te number kinyo ya ka jing sumar Jika mangi hanin nampak nalang Meghalaya Extension Society ngidon ikini di SRC mo lan iki suraksha klinik kumungi ko TSTI clinics ngidon si potli hani apo jala Meghalaya ba ngi pebitik tanda bentak ini ki sexually transmitted infections ka STI lada pasumar ha ka por mabiang nei ka irang kadang koite lada pim pasumar ka kalano chaka HIV ka but sexually transmitted infection, if it's not treated on time, can lead to it being HIV.